masiram sa pagiging ward leader. Dapat makusog sa kiya nganing happy together. Nakalista pa siya doon sa kaibong ta much better. Tapos yung kaibong man ipalista kiyang family member. Mapapasana all ka. Ang imong ward leader nanartag ning water. But don't forget, remember, kaya't sabon lang imo ta sila ang gabigayan.